Initially, when Shay said, I'm going to ring Hinurewa, I was like, she's never going to say yes. Did the iwi establish those themselves? Or Kua toru te ringa mātou e whakahaere ana ia something for the people. It's been awesome. You know, there's a whole lot that happens behind the scenes. We've got an awesome team, and te hunga ka noho ki te pai, kōrero, they are amazing and they're professional at what they do. This season, having Hinurewa come in was a really cool dynamic. Initially, when Shay said, I'm going to ring Hinurewa, I was like, she's never going to say yes. Mea rawa ke ka whakai mai ia ki te tono kia noho hei kai pāpāho i runga i te hōtaka or something for the people. So that was a beautiful addition to this season. Pehea koe te tuahine? Ka mutu nau mai te aroaro mahana. Nei, ko nei au i rangahau ana, he hara ia te kupu mo te daylight savings. E ko rongo au i ngā taukimari ko te tō a Maui. Ka nui te hari me te poa. Kua au atu te wā i whakataki ai au ngā kōrero ki mua tonu i te aroaro o te kāmera. E mihi ana ki ara taua i te puahuru o te manaaki mai. Pāreka o tātātou mahi. Anō te reka o tērā tātātou ko kere ama tātu ki ani pātene me te tira whanau i o konei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou. Amihi. Boom! Was it even an L? I don't know.